Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kinoyalam juga United Democratic Party hakasantri rampang arajar posan klaplait ba ika manifesto kebenaran arpodli ki matrekam ban penurlong dari ke UDP ke yolat biang ban yalam ki executive committee hadin ke election syek hasil Autonomous District Council bagi joint hills Autonomous District Council keban selong shen mentau benai ya kini ka manifesto laplait ba de kinoyalam jong ke UDP hakajingalang ke balong office trekam jong ke party hapo kajingalam jong usini working president uba polling do. Haka ni ka manifesto ka jungi nani ka mat rekam nani ka juban rekam so ka parti nila kedau ye ikat tu kat ni teliti mat dibede bat ka jing penkuk bor ya ki district council ka bede bat uput usam so ka jalan ka jing kentiu ye ki riulum terairi ka jing persyak halo ka jing thombor ka jing themu bat thombor ya kiriti ki dustur ka sensyar kadar ka bakul ka koi ka khia ka kum ka jing sumar trairi ka jing kentiu ye kitien aga jala ka hok halo ka khandau ka siap bat ki marpo khandau ka jing ada ye ka mariang bat ka khoi ka suma ka jing pelong aino ye baru kiriti ki dustur ki ima ilaka ki paper ka jing te alakam ye ka jing wan room ka thap jong ki bar jala ka khai ka pateng bat ki yo ki hat ka jing penklanya ki yang kasari ka jing penklanya ka peladan ka jong ka council ka jing pentri bahaya ka ans na yeng lani ka building bylaws alor ka jing penne ban kentiu ki riti dostur ka arts and culture ka kamri do ha ka jing le persya ki kamsniu ka jing pumburom ki pre ki beduna ki department kajing penbaha ban penklanya ke komplekam hapo ka district council kini kilong kimat kiba pilabo agani ka mat rekam jong ke parti tekan dia na syukwa ban mai phang ba wat ladang don syuk kini kimat kiba ngilabo agani ka mat rekam dengan syukwa ban highlights seperti ba kai ka ba ka parti UDP hakapor ka ba kayalam ya ka executive komisi hapo district council kala deble ban penne pensa ya ka rukombat khendau bat siap ngilawan ra ya ka land act regulation and administration of land act 2021 kanihi kala pen scam ya ka rukombat khendau bat siap kajungi untuk sikara abede bat uput usam nakaliang jong ka parti ke isi tu kapur ngila form ya ka komiti ka bakerpang ka boundary committee bat ngila ay ka full report sa government aga bede bat ki jaka ki kuta ki kot kisla ki bede bat ki khaput ki jungi khamtam ha gitu ki jaka ki badan ke jinge kaja bat ka asam ya kani na ya budien khamtam ha ni ka phase 2 jong ke jinge penbet put apa yang ka sarkar asam bagmelia nakalian ka jungi hingi yang baik hakata ka nongrem ba uput usam jungi hima undi uput usam jong ka jala kata ka stan ka ba nakalian ka parti rasim ba kumno ban penklanya ka rukom sumar trairi lani ka sumar ai dawai kasi nakalian ka council nadu isnam ki bala arem ladep sna lupa ka ladep don lupa kata ka traditional medicine commission kidan ki parti ki bangai ki manifesto ki badang keren ya kani bagi dang mudur ya kani bagi dang temu ya kani ban pelong an hala ya ki krom sumar kasi kat bangi naga parti UDP bat naki MDC ki jogi aga por jogi ba rening iba ilong komditi CM aga por ngila dep home ngila dep sna ya kani ka commission alor ka bayadai bat ka jing sumar terai ya kani nginang penklaim bat aga por ka isi jong ka UDP ngila ai sendon daki sernot lani ki certificate ya kinong ai sumar kanbat bat ya kani nginang pen scam nginang kentiu syuk habade bat ka jing kentiu ya ka jing sumar jong ki khasi habade bat ki yo ki hat nakaliang ka isi haka por bangi alam ya ka isi hapo UDP na ka UDP ngila dep sna kayo kawai kayo ngila sna hapo riangdo hapo mau senram
ilaksana kami kayo hapo hantai hapo nong scan konsulsi ilaksana kayo hapo riboy ngila penklanya kayo hapo berni bat kum tater ngila sedang kayo bat hakajo hapo bat kayo do wat kayo do ngila sanction kapisa ka babuan na kaliang ka council kumno ban penklanya ban penhabrio ya kayo do kabalong kawi na kayo kabahe hapo karikasi kayo kadi penklanya kayo ya ke kiyo kihat di badan hapo rikasi kabe dai pat kumno ban penklan cu ya kiriti dostor kabe dai pak senca kada aga isi kepala ladap ngila penklan ya ki ilaka ki jongi ki leadership ki jongi da ka bangi wara iki ai bagi penselur iki hima bagi ndon mati iki ai bak kawe ka bangi wanra ka por bagi dalam isi ke lomba ngilala pan pelong ya ki siem ki bapura ki hima ki juki bakawai na kita kalong baka hima meliam kabadon daki acting siem la bulan senam nrei haga ni ka kenti haga isi do ka UDP ngilala ban wanra siem bapura ban pelong ya ka election ban tiet siem bapura jong ka hima meliam kata kan kaba ngidon ya ka sing amdut bakunjuru haga pede bat ka ketiu ya kayo ka kot sama council na kaliang ka isi yang tipuan ya snai council asset di balong kum tourist spot ban ketiu wat ya ka kam tourism ak badai bat ka traditional tourism lanang penklan cucu ya ka heritage bilik ka badang hante pok mangklang lala ru hakini ka tem ke beladak ka cigi trilang ke borok ki LBC lala ru ban pelong wat ka monolit festival kumno ban penek pensa ya giriti ke dostor ki jongi ya ka rukom riam terai ke jongi ka rukom bam terai ke jongi ikini ki borok kai ngila sedang bat nginang follow up nginang penklan susu nginang penwandur susu haki Islam di Banuan kita kat tu kat ni ki mat ki bang aku akan kedau bat kumjuru habede bat ka kuit ka suba bede bat kamarian kedai kani ka isi hapo ka UDP ka Balawan Ra ya ka Solid Waste Management Act kani ka act kalong kumno Banuan Ra ban penkui ban nong kisnong ki bakui ki basuba dei lemba kani ka ka Bangiwan Ra takadau ngala ban ong hani kiwe ki dambut dur ngila dia kiwe ki nang ong bagi kemu ngila dia ngila sedang ya ka kamram jungi menta kalong baladang ilet yang supai ba adu pai ba dan ji tingi LBC baladang iwan biang ha council bagi nang penbah susu iki bagi nang lek susu iki kata ka digi ku habe dei ba koroi ka par ha kisnong githau dei ka isi por UDP ka Balawan Ra ya ka Village and Town Development Council Act kani ka ang kalapan kere lupa ya ka direct funding ka central government kala keren nakapor Balawan Ra ka grassroots governance akaba penklanya gisnong kita bijungi ban yo ya ka direct funding hadien bala amen ya ka 6 schedule ngilalyang ka chonga kom nong elam akaba ngilai what schedule delhi ban ya keren sepang ka amendment ya ka 6 schedule ni persya ya ka jing penrung ya kita ki 100% right aka amendment ya ka 6 schedule ya keren sepang ka seat ya keren sepang ka board ka banginang penkuk board susu ya ka district council kita ki longkat tu ka ni kimat Meskipun baki tingkat ketua yang ketong syak election Autonomous District Council KHADC GHADC kung senior working president benar kani ka manifesto kita ni kehidupan banyata berpenek berkentir jadi beliau badan hikmat juga di depan